ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'116 none kuwa 24 Nyakanga 2025 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bayobozi bakuru mu buryo bukurikira. Abaminisitiri: Madame Judith Uwizeye, Ministre muri Presidence ya Repubulika; Madame Ines Mpambara, Ministre mu biro bya Ministre w'Intebe; Bwana Yusuf Murangwa, Ministre w'Imari n'Igenamigambi; Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane; Dr Emmanuel Ugirashebuja, Ministre w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta; Bwana Juvenal Marizamunda, Ministre w'Ingabo; Madame Console Uwimana, Ministre w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango; Dr Vincent Biruta, Ministre w'Umutekano mu Gihugu; Dominique Habimana, Ministre w'Ubutegetsi bw'Igihugu; Dr Jimmy Gasore, Ministre w'Ibikorwa Remezo; Madame Paula Ingabire, Ministre w'Ikoranabuhanga mu Itumanaho na Innovation; Bwana Joseph Nsengimana, Ministre w'Uburezi; Dr Bernadette Arakwiye, Ministre w'Ibidukikije; Dr Marc Cyubahiro Bagabe, Ministre w'Ubuhinzi n'Ubworozi; Dr Sabin Sanzimana, Ministre w'Ubuzima; Bwana Prudence Sebahizi, Ministre w'Ubucuruzi n'Inganda; Madame Nelly Mukazayire, Ministre wa Siporo; Dr Jean Damascene Bizimana, Ministre w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu; Ambassadeur Christine Nkurikiyinka, Ministre w'Abakozi ba Leta n'Umurimo; Major General Retired Albert Murasira, Ministre ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi; Dr Jean Paul Abdallah Utumatwishima, Ministre w'Urubyiruko n'Ubuhanzi. Abanyamabanga ba Leta: General Retired James Kabarebe, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubufatanye bw'akarere; Madame Mutesi Linda Rusagara, umunyamabanga wa Leta ushinzwe kwegeranya imari n'ishoramari rya Leta; Bwana Godfrey Kabera, umunyamabanga wa Leta ushinzwe imari ya Leta; Bwana Jean de Dieu Uwihanganye, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ibikorwa remezo; Madame Marie Solange Kayisire, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu; Madame Claudette Irere, umunyamabanga wa Leta ushinzwe uburezi; Dr Telesphore Ndabamenye, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi; Dr Yvan Butera, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubuzima; Madame Sandrine Umutoni, umunyamabanga wa Leta